Danas razgovaramo o arhitekturi i spoljašnjem i unutrašnjem izgledu hrama u pravoslavnoj i rimokatoličkoj crkvi. Hrišćanski hram izgleda tako da on na prvom mjestu treba da simbolizuje brod koji je aluzija na Nojevu barku iz Starog Zaveta, u kojoj se Noje i njegova porodica spasli od sigurne smrti koje je doneo potop koji je Bog pustio u ovom smislu prenosnom. Te vode potopa simbolizuju greh u kome čovek može da se udavi ukoliko ne uđe u crkvu kao brod spasenja. S tim u vezi, hrišćanski hram, da bi izrazio tu jednu vrstu hijerarhične podele sveta, koja je bila aktuelna u poznoj antici i ranom srednjem veku, se deli na oltarski deo koji simbolizuje nebo i sam presto gde obitava sam Bog, s tim što u našem slučaju hrišćanstva to nije samo nekakav zamišljeni, uzvišeni presto gde Bog pokazuje svoju silinu, nego je to zapravo sto, odnosno časna trpeza na kojoj mi prinosimo hleb i vino kao liturgijske prinose koji postaju telo i krv Hristova, da bi se mi pričešćivali, da nam se pokaže da njime, Hristom, da bi se nama pokazalo da Hristos jeste taj Bog koji zarad nas postaje čovek i poistovećuje se sa nama ljudima i da tu leži njegova veličina, a ne u njegovoj svemoći. Zatim imamo brod crkve u kome uglavnom stoji narod i on simbolizuje ovaj svet u kome mi živimo i koji je uvek okrenut ka nebu, ka oltaru, pogotovo u pravoslavnoj crkvi, ili u rimokatoličkoj gde danas sveštenoslужitelji bivaju okrenuti prema narodu, ali dakle u pitanju je dakle taj odnos okrenutosti ili jedinstva neba i zemlje kako je Bog namislio stvarajući svet. I taj poslednji deo hrama je priprata koji predstavlja, da kažemo, jednu vrstu veze ili prelaska iz ovoga svakodnevice u kojoj mi živimo do ulaska u jedan takozvani svešteni prostor. Što se tiče arhitekture, u pravoslavnoj crkvi dominira vizantijski stil. Pre toga hrišćanstvo se koristilo antičkim uzorima i stilovima kao što su bazilike ili rotonde, koji dan danas možemo da nađemo širom hrišćanskog sveta, bilo da je to rimokatolička crkva, bilo da je to pravoslavna, i vrlo često ćemo ući i naći velike sličnosti u tim hramovima po stilu zidanja. Međutim, Vizantija počinje da svoj stil zidanja crkava koji je karakterističan po tome što je osnova crkve pravouglana ili kvadratna sa upisanim krstom i da bi se tako simbolizovalo krst kao simbol pobede, a i da bi moglo da se prikaže ta jedna hijerarhija sveta od nebeskog ka zemaljskom. Zatim, u srpskoj pravoslavnoj crkvi, arhitektura se naslanja na vizantijski tip i sva tri srednjovekovna stila zapravo jesu jedna vrsta varijacije vizantijskih uzora. To su Raška škola ili Raški tip, kome pripadaju recimo manastiri kao što su Studenica, Dečani, Sopoćani, zatim srpsko-vizantijski stil, čiji su najbolji reprezenti manastir Gračanica i Bogorodica Ljeviška, i moravički stil koji je najlepši. Hramovi tog stila jesu manastir Kalenić i Ljubostinja. U pravoslavnoj crkvi hram se oslikava od kupole na niže. U kupoli se slika Hristos Pantokrator, dakle sin Božiji kao čovek, koji sve drži u svojoj vlasti, to znači reč Pantokrator. Zatim oko njega se slikaju anđeli, ispod njih se slikaju starozavetni proroci, onda sveti apostoli u pandatifima, dakle tim nosačima te kupole, se slikaju kao temelj, čitavog hrišćanstva, evanđelisti, apostoli koji su pisali evanđelja. Potom imamo seriju praznika iz Hristovog života, događaja iz Hristovog života, od rođenja, raznih čuda koje je Hristos činio do raspeća, vaskrsenja, silaska Svetog Duha. I na kraju, u poslednjoj, da kažemo, toj liniji imamo likove svetitelja, a mi kao hrišćani kada gledamo, mi gledamo odozdo pa na gore, gledajući u svete pa nadalje, da bismo svoj um i svoj život uzegli ka Hristu.